Yeah. Gala kami ti adu nga. Wah, makan ti bantay. Nagala kami ti adu nga masida. Oo, barang mo po natin sa sako. Ha! Ano di kita? Makan. Makan. Ay, Makan dito. Buah. Buah. Oh, nakatukuro niya malabsa maamin niya daldalang ke ato ti wow. Supay nga gatangan ka piso ti maysa pinaglako da. Da kami kipid-pidutan mi lang. Noong gagawit on lamaw. Uwan ah. Yes ah. Apay, sinuda. Kaya da? Uray lasang sako dito pagipanak. Wais ayat according to mayat. Sana all. Shout out sa'yo. Baak life. Ano ka ti kakayan? Tadi tabantay tayo mo kabsat. Apo nagado ko mati followers ni Boy Mama kay iti Tim Sarampitingan no ipalo da aming nga nagmamali ti kwami. Apo nagado sa followers mo no ipalo da kami. What is life? Nakati English ti buwa kabsat. Laman amuyo ti English ti buwa. Para kanyami ti English ti buwa ke happiness. Ragragsak. Magpidot ay di biro. Maghapong na kayo ko. Agala ti buwa tayo. Kadanto ti ila ko. Sagpipiso. No adda mapidot yo. Nya. Dagi tay managmama. Puunan kay kuma. Kakaasik ka magumatang iti. Ngalngalan mi. Dagi tay managmama. Nga awan puunan na. Limabaga ngipenda. Ngam awan pay upit da. Bang manan. Kasi ti masisida dito bantay. Bantay nga makunla nga aditi naimas nga masidsida. Kita kalatig igid. Isa dito di kawar nga kwa. Al daw tumanang nga mana amon pa masida. Hambal na pan nagmarketing di bantayan. Adu kabsat adu. Oh yeah. Nimas ti barang bang paku kada uong gisirok na ni oh. Aduh kabsat. Deta na kabsat pag naami. Tamat. Pek. Daldalan mi. Datan na kabsat. Di kita ubog. Ada ubog. Ada barang bang. Yan. Kulat. Oh. Sarap. Sarapon Diyos. May kayon. Kabsat. Wow. Basta lang ti malaala ti bantay.